me fa won komwe na ye hye da bokra chance ma ba na nim si kwase de be na watwe ye Father's Day de janu no me correct no ya mo celebrate o ma me wate na ye so mu nkran no munya adwuma ni ye o me ndedi na ye phone o say abnata na kasa it's a spite on we some of the responsible fathers. Okase ejanom na omo responsible no. Yeah, mun celebrate you omo ma. Yeah. Abna should state that if ejanom am responsible say we see Jenny as embassy the best celebrate. One more dey no. Also on no best celebrate here. No. Munyira mo kabo. Munyira kabo we celebrate mothers. Just fathers say responsible no. I was say celebrate you. Yeah, try her mothers. Oh, there be o say munyira mo ye member. The fact so ye be ma wa wo ba no you a father. And say we are a responsible father. So at least celebrated. So I am your point of contact. Oh, sorry. Oh, please. CJ Asempa Asan Fojo okay, ayo aso ka. Ayo onyanwo. Remember binu to say and am links are we are responsible men no. Okay. I was say celebrity na celebration na wo ka we say celebration. Because who say enye me who say we oba na wo ni be ma wo. Na be ma hwe be ya pa. Into oba bi a single parent it's not easy. Yeah. It's a we na be ma. Me CJ hu bi ni e ka ho. Oh yes. Into say me kanam de me sa to me kokoso because me appreciate e memo show mama. Abna wo ye adwuma no na ka na sa wo bra etete ha na wo gya ho sa. Because ayo ba na wo pa na ye hwe ba. Misu be suan wo be so na dwo suan because ade be chi no wo be bisa wo se nkra do de na wo be ya ma bofra no. It's mema mo responsible. Nyame hia mo wate. Amen. Na onye mo kese ma ye mo da makoma so. Say the aye dia na nyame be ya. Ati for de na si ja se be. Go fiasa. E de die wo. Aye be da se pa. What am I call? Ba jo bonito. Me bonito na e na ye green Ghana day. Wo hwe daily guide abokrata ni ma say ye ho asem da ha pa. Me de wo call amanebo ni mu straight. See ye de kan ka che say ene Nana adodan kwaku fodo e Ghana mampani na edi kan e di asakobọ foma kwaku dua baako ewo Efua Sutherland Children's Park na enyo no nko a wo mu chem se dede no ensusua no ene se enua be se opepe aduonu 20 million ene ye hwe se Ghana fa na nyina no empejifo ebedua ewo ha na enum no omampani de no eye Efua Sutherland Children's Park oni fi hono ma ene Minister of Lands and Natural Resources Yera Samuel Abujinapo wono so de atudwa enra ewo machebedwa fie eso mampani abedi achi Dr. Baumia enso we kodua ne de ewo Tamale na Speaker Aban Bagben ono so aduane de ewo Parliament empotem hono eno dan chen so the Chief Justice Kwasi ani yabo a ebedua ono so ne de ewo Supreme Court abobo ano ne empotem hono ba bia obeka say convenient enya wonko atitire bi me wo krowe mu no wo mu nyina do ho agimu ya mampani mienu a wo mo abedi amampani dada mienu a wo ma bedi kono eka ho bi na eno no mo che say o mampani dada John Ajekunkufuo ebedua edua ne bi ewo gomu ansoayem na o mampani dada John Dramani Mahama no so no edua no ewo enkran ha nti sana hye no etie asantehini otufo setutu otoso mienu ebedua ne de ewo Kumase yana Abubakar Mahama II ebedua ne de ewo Yendi na the National Chief Imam ene eye asafo awodo mu empanyifo ne yesoma awodo menka ne saa wo nyina so bedua bi across Ghana nti hye no sei na etie ye nyina edua no ye bedua bi ama no aye kama ma me fa nyina katafa to so miensa ha ya ewo daily guide anim na asamba na kan ese ehu say aban ya otiso ese Ghana for bo MPP se Ghana for bo ebra na Ghana for be 2020 general elections ni mu ni nyina na aye student loan no ho asam yo mo eche se wo kwakwaje besian yi bi na ko school afina kwape obi obedi akajamu dia ma wo kire bi ne ye hwe ne ye hu a ne ho ne ye ko enra wo mo di dwumadi ahye so alonche yes no guarantor student loan policy no wo ma launch e wo krowe mu nti ni nyina ne se wo ba o pelo na de wo hia aye admission letter school na wo mu no e de ma wo na wo Ghana card asa wo die nya de no ko ba eno ano no sika no wo saka nya fe na kopa wo fa bi papa bi ni ade ade fabra sabre no atwam na abran am sure say nkoye nhwehwe ni mu adentia because nkoye nhwehwe ni mu say ogina benkuma na ogina nifa ansana ya hwe ama olono Barcelona kasa na wo hoda na yenim no ntisa ho well me kan keke o kan keke o de makan
Ebesa betra na fe. Because they say no guarantee be ma dodo na kɔ e bia hɔ na be ma the restrictions bi enya ade betutu mu no enti mo amukɔ school no mo nkwaje besia no nkɔ school na mum kai say wo Ghana card na wo de kwa no details nyina wo so enti nya wadwe so be wie na discount adwan wo wi obetua pepepe wo krowe mu Dr. Bomia so mo de hihye gu akwan so a ba no card ahodo ye kitakita nyina no wo mo beje mu details de gu Ghana card no so ti ba bia na bia ne dwuma de bia wudi no yetimi trace wo details information a wo Ghana card no so a ye behunu wachi akwan abagie sika na wo kɔje na ayo man sika anya wabusu sika ti wo gya muntua eno so ho asam abna honorable Nana Eyia a member of parliament for Gomoa Central. Okay. Now Ghana has she's the first deputy interior minister, female deputy interior minister. Honorable Nana Eyia. Okay. She's the first female deputy interior minister. Kaka wajunim. Unim female deputy interior minister bia. And I say interior minister bia oye oba. She's the first. Okay. Na anape also tie anti also minchi akwasi asempa. Asengen kana. Yeah, bona baso isan say otie adwuma no ase as a member of parliament, as a deputy minister. Obon homodem pa anti honorable Nana Eyia anape the whole team Dwaso Nsem team Adom FM team no ya echiao ya mawaiko ya no achi agenda minister so ama me caretaker no ya no achi o mama ye amfani din mem oh chenso anchi o mama ye onchi o mama open to kwapa sije me da say na me guso ade wunya daily guide katafeto so me ensa wo hwe ha no ma yesi yen hyase na nose mask no yen hye adentia say covid no numbers no ni cases no mani muso a ehu de ma ye pa enti Dr. Patrick Kuma Boajo na Director General Edema Ghana Health Service say yen se nose mask no na ye mo ye ho ban say ye dwumom say ye school mu say bus mu ana say trotro mu na wokotena she nose mask ne protect ho sansa ya hadwe na menim say sije na hu akosia ka tu na anika pa na mama hwe akosia ka tu no wadro no kama Rasta father and son fight wadro no kama wanyom correct eti usha captions bi awaye o say culture throw one stone and no air background Rasta man throw one stone and afei me hunu Rasta abofra bi a ono gina kire ha background ha and no say Taron yanya udeni uye buei ono ma Taron no fans and afei wo shop any no other from no Rasta na do so pa and no say me son Taron. So no respect fi Babylon ja I and I Rastafari na Tyron no so esi ni ba ene papa no so oyeden wo du fu no it when my kind of patwa I say me son Tyron so no respect fi Babylon ja I and I Papa so be patcho wa be patcho very unfortunate crowd with this you know yeah man you know I said me son Tyron so no respect fi Babylon ja I and I Rastafari Tyron no so until crowd and no see the papa no so eden well phone dey wo du fu no yeah man Rastafari okay and over Facebook over Facebook say ya eda ho culture no ebo Rastaman throw one stone and he bring about the feeling to all naked men na Rasta keto no so gina kire no say Tyron yenya wudeni uye buei and I say papa no na fam ho no ono all kan patwa as am say you me time as I am a fan until I say me son Tyron so no respect fi Babylon ja I and I Rastafari ya friend I'm not going to but I say enti katafato so edusia me do amedina wo de Ghana town da work at anim na Nigeria for best apem 1000 wo mo betina kwam an wo mo nkita nkrata bibia mo kwaso wo tibi betina hanom no empanyefo kire say wo mo awo mati konkonsa Nigerfo na nkasa na obehu na se na wo ne na mo graphic road hola pass achimota kasoa old barrier traffic light or investor professional studies junction Accra mo Ajenga no
siasi ene miamia bia behu se nkwada bebre bi ni omo amenum tetetete mantwea enti etasa traffic ni nya che ya no mu jeja ka ne ho dodo na ye nigefo na ye kasa no panyifo chese nipa pem eno ma so mode omako na ansampo ni wo mode omo bekosa na enra no ye se achimota new station eno mo boabo mu nyina no bo tent ho ma no wo mote on ma ye hwe wo mo a ena chese Ghana panyifo ene eye nige panyifo no so keka ne omo abobo ano etoto ne ma na chese kwan no ebieye edima na Nigerian embassy ye no ewo Accra ha wo mo kasamafo eye Abdallah Muhammad Hassan wade to sabtwefo ni ma wo chese o ma monitor ne ma na ekoso no ahunu se na enkoyo mo ne eye aban no ene wo mo so ho no aban no adi nkogba to bibia nti se ye kasa de nipa nyina no wo makopie mu ewo Niger na misusu se we no enso ha ya omodoso okrom na nma de ba ko wudu omo begina ka na yi camera pe no madwane omo America bi obesomu no enye America keto nti se ya wo mo kwakopa afa camera ne esabtwefo ho eno so ho asem ewo de Ghanaian time de bokrata ni mu ha na business back man back so apusiga obi akrofo ibi nipa bonfo boni tuo ewie twaja etu ni mu ewo hono eku no yaya no this year on importem wonom no wa condemn ose ade na ekoso no antwaye ankoye kra na wo hyemu a na wo mo eche se ye mentibe ho asento kwasema asore ewo bokon potem wonom no na edesade na ba na ehu bo abeto ebi mu no ene se anhwe ya na ebetremu afi boko honom akọ emiamia bi a ebibebe importem wonom bi te se pusiga Garu Binduri Boku West Masinu mu nyina ene yekase no wo ma record case ewo pusiga ho na sa businessman wo se ye friend Cantona na enipa bi achi na okoda kunu ya ewo eye na komko na pusiga district Upper East region nipa boye sa no padu bako na sa rehusemi esiye na this year wo pusiga ho eye Zuberu Abdullahi wano ena condemn de esie no aya wo chese ehwehwemu ebekoso last one me de ma wo asampa ewo Ghanaian Times emu na omo chese abrantie bi what 25 years and a court a jailing of 45 years so a kobokro no but 25 you're jailing of 45 it took a picture and it say 70 years. Wow. We're wasting the life. Now, I'm just at the Mockley, and I walk across 7 sentence. Our honor no. Now, Chief Inspector Samuel here bomb, and now, one no a complainant. I wouldn't chimuno a buyer and just a quadruple for no, and it's now almost in a crime no, robbery and a causing harm and a conspiracy to commit crime, and only quadruple of the banner. I dear back when I say when I ran concurrently. Into the Wisham Wamuchichemu, yes, say, or best 15 years krono no okoboy ye no obesa 15 years say obone timopone nipa bi kra bo poso mbedi bone and na 15 years so no eye say wo sesa nioma epra enipa no eno so ye 15 but ni nyina no ebera ne concurrent ni say we kwakọ we no 15 years obesa 45 years no obesa 15 years inti abeka ne 25 ne ho a na che say on na besa 40 years inti nyame na me na frimu say from 70 to 40 there na just say emu ya ne sa nti asempa ma me fa unsi waye ko Adom online me da say ya ko Adom online afa ya hwe few stories na ya sorry so Adom online ta we afa the atrem the entia na ontumi spend the S gracia or return here to the state and afa so we share UDS FAC some court injunction of appointment of new vice chancellor and also ewo ho coupled with other stories on adomonline.com me patcho bomoding na ko adomonline.com na